glih pred štartom? Ti bo pa zanimivo. Shimano Super Stage bo imel nekaj novih sekcij, nekaj zelo uveljavljenih v svetu downhilla, tudi rock'n'roll bo del, bo tudi najdaljši stage časovno sigurno, pa tudi kar zahteven, ker je v bistvu kar strmo na določenih delih. The long one was pretty good. There was kind of everything in this stage from the H track, some good berms, but all in all, good one. Dober, hiter, mal daljši stage, super. V redu, Rock Garden je kar zanimiv, pa zahteven je treba dobro ujeti linijo, drugače pa nice je. Te open sectioni so tudi kar zanimivi na potravi, ker si na nov speljani, tam je tudi kar loterija, kako hiter pelat. Zelo strmo in dolgo, ne? Rock Garden, super cap.